yes. Okay, no se Kabondo. Yeah. Ndashaka kubaza akantu. Hano kansubize neza nk'ukuntu byumva. Kabondo. Yes. Intara y'umujyi wa Kigali. Iherereye mu kahe karere? Kongo yera. Reka ngerageze. Intara y'umujyi wa Kigali iherereye mu ntara ya Muhanga. Yesu! Mu ntara ya Muhanga. Funka! Funka! None se Kabondo. Umujyi wa Kigali uherereye mu kahe karere? Umujyi wa Kigali? Akarere ka Kirehe. Umujyi wa Kigali uherereye mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe. Okay, Kabondo. None se kuvuga none se Kabondo. Yes. Ko Imana yavuze ngo umuntu nagukubita urushyi mu itama ry'ibumoso uzahindura no mu itama ry'iburyo uho byumva gute? Bira ntago mbyemera. Bura n'ubugoryi. Umuntu agukubise ubwo wabigenza ute wowe? Ujya gushaka umuhini nawe. Umuhini. Haye mite bami ntago ibizi. None se ko iticaye hamwe ngo ihangane na Satani aho byari biri mu ijuru. Kuki itemeye ko Satani iyiyobora mu ijuru? Ahubwo yarangiza igahubwa ikaza ikamutujugunyira mu isi. Imana yarahubutse. Ndabivuga nishaka hiri wenda irakare. Njyewe yarahubutse imujugunya hano ku isi. Imaje kubona ko ishobora kuzamwigandura agasanga Satani uri kuyobora ijuru. Yarangije iravuga ngo ugenda wasugushije ishyano. Ese ubwo Kabo. Ubwo Imana irakaye ikagukubita nk'agafuni. Iri yashaka ikarakara. None se ngo babikubita ubufuni bangana. Ese Kabondo. Yes. Igihugu cy'u Rwanda giherereye kuwe mugabane? Kuwe mugabane? Mugabane? Nose ubundi umugabane ushaka kumbwira ni nk'ubu? Ntago ndi kuvuga umugabane siko yaguhaye. Hari imigabane dufite mu Rwanda ku isi. Hari umugabane wa Afurika, hari umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi. Urumva? Reka kwivuna. Igihugu cy'u Rwanda cyacu rero gere ku mugabane wa Aziya. Jesus is Lord. None se ho iherereye? None se? Yes. Uru Rwanda rwacu rugizwe n'uburere bungahe? Kandi warize? Rero ntabwo tugeze twiga uburere. Wagarukiye mu wakangahe? Kwiga uburere njye nasohotse nigendeye. Wagarukiye mu wakangahe? Uburere narabutinyaga njye bwaransindaga. Wagarukiye mu wakangahe? Wagarukiye mu wakangahe? Sibye amashuri se menshi y'inkoni nigeze niga. Niyo nibuka gusa nagarukiye mu wa gatanu sogondere ariko ibyishi bigaga nigendera. Wahageze nta n'akarere na kamwe wize? Ntago ibyo twigeze tubyiga. Ugereranyije se u Rwanda rugizwe n'uburere bungahe ugereranyije? Uburere mereye n'akarere ndimo ni nk'uburere nka butatu. Uburere butatu? Waba uvuga amazina yabwo? Hari akarere ka Kanyonza. Kanyonza? Hari n'akarere ka Kirehe. Hari n'akarere ka mu mujyi wa Kigali. Akarere ko mu mujyi wa Kigali. K'umujyi wa Kigali. Kabondo wowe bana bakoze cyane kuduha umwanya wawe. Nta kibazo namwe mwakoze ku. Niki wabwira abafana bawe? Cyo nabasaba nuko bakurikira cyane Kabondo k'Imana ku ma radio abariyo yewana ku magurupe. Umuntu ushaka ko yaza tukisungana muri gurupe tugafashanya yaza akanyandikira kuri WhatsApp. Sinzi ba nimero yanjye nayivuga ariko mu buryo bw'umutekano wanjye ntabwo nshobora kuyivuga ahubwo yanyandikira kuri WhatsApp. Ikindi nifuriza abafana nuko banshyigikira kugira ngo impano yanjye ikomeze kuzamuka. Se ntugira cano Kabondo? Cano irahari yitwa Gisuperi. Gisuperi ubwo yitwa Gisorori. Gisuperi wa Gisoro wa Gisorori. Bagende kuri cano bawe bakoreyo barahita bakwereka utuntu twishi Kabondo yagiye akina tudusekeje. Nawe ushobora kuba urakaye wishwe n'agahinda waraye urwana n'umugore ushobora kugera rwose ibyo byose ukabyibagirwa ugasika ugatembagara umuntu ukabagarukira no sawa.